Bishun sevese ruhiya bratsahle bugetunu geçiyes habi abura jo habula te abura qoy tezan. Habi abura habuluchi hevali bikinchi te abuna khatolichi hevali bikinchi. So polana khnuge. Nesani nejergo so polana asko rasul intizamullah ama javat illa rahma wal hasan wa salas bisumugo muhandare fase ujugiyaçun. Bertingi habun naqisa qoy jinigo dore konaze ahnugo muhandare ki baharagi. Hazgoy bahar namusi kunasne chni kunas nichbi khizebuk nabi sumugo hasan wa salas. So polana khne kan ma'arq rusuk. Tengi rosase ujuyak umugil churpa. Os amugil tsoromugil hababun. Os naqigi bosun bu hiza wa umugil tsebe os amugil bu humugil ab. Tengi hal amugo tsin tsoron tsin buhun amun hawjo amun ade hesidal uju khut norchunu go qatibe. Ama da rahma halda betetun kut agurjani bejugo qati urchunu go haw. To qati chugo samugo qolat koral gichan. Antsili shiljane busili shilt agur bihinchiyas bu baharchiyas bu haralda bu haralgi abulil tsorolda tsorolgi abulil. Tengi baharchi ukine kolla ustara sabi abrojo habulev te abrojo tolev jindir nafsa zahmat bugo adam az hadin abule bugo haz kakule bugo doz wesule bugo di zahmat bugo abulichi bihinchi ukuna. Bihinchi qorat koral geçon bu haralda bu harabule tsoral tsoral bizi kolichi bugo Allah tabiqle gedin ukuna.